चलेगा, जैसा इसमें शोकॉस नोटिस देगा, टाइम देगा 10 दिन तो शोकॉस नोटिस में, तब अप्लाई करो लाइसेंस, तब ऐसा। क्योंकि हम फिर गुस्सा हुआ कल भी हम आया, हम देखा तुम लोग पूरा का पूरा बन गया, हम लोग को देख के डर में हम लोग आया, हम लोग को देख के बन गया, इधर सब बन गया। देखो अभी भी इधर सब बंद हो गया कि हम लोग मालूम हो गया, हम लोग आया बन गया। ऐसा नहीं करना है, समझा नहीं। Ki pulit ketenan enforcement jangka Khasi Hills Autonomous District Council hak arpu artrik unailar arhajar arpusau. Kilalet ben ajing seneng ya ki kato kanengot kinong shong dukan ki bam jupen biang ya ki trading license bat ki ki kot kisla. Barakani gejing kanra ketenan enforcement kala khang talaru ya kato kanen teligi dukan ki baklam ki kot kisla ki babiang hakana para haga district riboy. Hakani gejing kanra jang ketenan enforcement melalam kamadu inspector in charge uba F Karsentio lambat ki. Kila ajing seneng ya kita to kaningot kinong shong dukan ke baju pedri bat khang ya dukan juki tang maria yo ajing tip bakatran enforcement kawan ban khandra ki kot kisla bat agani gasngi la ajing maham ke bating bala daha po sposngi kini kinong shong dukan kempen biang ya ki kot kisla ki badan kam katran enforcement kan khang dam sendon ya ki dukan jongki habakran kinong to kubor uba F Karsentio ule tho bayakum kini kijing khandra katran enforcement ke julia man kapor kam tam hakathan kapot bat kiwe bajur bha ke jingdon joginong seng dukan boper ki bamde ki trai jela bat man pentikna begini ginong song dukan ki deban biang lut ya ki kot kisla ke badan kam na ka ki HDC uli tho ru bagi ke baju penbitar pat ya ki bor ketenat enforcement kalong baman kapor baju penlong ya kum kini kijing khandra bon tili ki dukan ki jukang kerdap ban lat na ke jing sha khandra ki kot kisla namar bakim la ban penbiang ya ki Uba Karsentio ulu ong syo ba kenang yai penlong yakum kini na kapor bat kini ki breu ki dai ban pen biang no ki kot kisla ki jongki lem kamta on khang dam no sendon ya ki dukan jongki Hết lại quanh lon ni lên bật phát lại zaman. Jauh tum luk dah. Dah. Apna kam pro dah.